tunarejesha utumishi wa Mungu, tunarejesha umoja wa ukweli, tunarejesha upendo wa kumaanisha wa kuinua mwili wa Kristo. Baba, usinyamaze kwa sababu ya sasa hii. Baba, usinyamaze, watulilie, watulishe, watulishe Baba aliyoficha katika jina la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu. Ponya ndoa zao, ponya miji yao, ponya familia zao, kwa jina la Yesu. Ponya ndoa zao, ponya maisha yao, chochote cha shetani, chochote cha maneno, chochote cha vita, chochote cha vipina, unapeleka katika jina la Yesu. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ninaamuru sasa kila maroho inayonena juu ya maisha yako, kila maroho inayonena kwa ndoa yako, kila kikundi inayonena kwa ndoa yako, kila kikundi inayonena kwa ndoa yako, tunapomoa hiyo inabomoka, inaachilia na mume wake watumike madhabahuni, wafanye kazi ya Mungu madhabahuni katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaweka msingi mpya kuanzia leo. Wape kibali cha kusimama mbele ya madhabahu, wape kibali cha kulinda jamii yao, wape kibali cha kutatua maadili, cha kutatua watu wa fitina, cha kutatua watu wa kishirikina katika jina la Yesu Kristo. Mshuka kwa jina la Yesu afunguliwe. Yes. Tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe baba mama, tuimbe tumepona. Angalia Bwana, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tuimbe tumepona, tumepona, tuimbe